Ličku olimpijadu, treću po redu, gdje možete dakle igrati kličkanje. I to je preteča bejsbola, ako niste znali. Možete rušiti jedni druge zgrede, potezati konopac i ono što je najinteresantnije, da je sve više ženskih ekipa na toj olimpijadi. I bacati kamena s ramena. Pogodit ćeš kamena. U Liku. Hrvoje Matičić je bio tamo. Vrijeme prekrasno, raspoloženje još bolje. Zajednički ples prije odmjeravanja snaga. No, na borilištu malo drugačija slika. Ona prava sportska. U Svetom Roku okupilo se 13 ekipa iz Dalmacije, Slavonije i Like, kako bi odmjerile snagu i spretnost u seoskim sportovima, onim već pomalo zaboravljenim. Kamena s ramena, kličkanje, skok udalj s mjesta. Najviše je pozornosti gledatelja privuklo odmjeravanje snage u potezanju konopa. Muške se grdosije zagrijavaju, a onda u arenu. Ovo jako je bilo. Prva je bila teška, a druga je već malo lakša. Malo lakša, vidit ćemo kako će biti dalje. A dobro, jel se vi pripremate ili to zapravo ono, nađete se, popijete 3 pive i sve riješeno? Nađemo se, popijemo 2 gajbe i onda počnemo. No ove godine u arenu seoskih sportova ušle su i žene. A gdje ima žena, ima i znatiželjnih muških pogleda, kao i žestokog bodrenja. Jako uzbudljivo, interesantno i drago mi je da sam ovdje. Zbilja sam oduševljen s ovo je baš ono životinjski. I nekako čovjek se osjeća muško nekad ovo gleda. Ne znam šta žene tu rade, ali muškarci imaju šta više. Da žene više ne budu samo gledatelji, potrudile su se 3 ekipe. 2 ličke i 1 slavonska, koja je i odnijela pobjedu. Ličanke i ličani su sad ravnopravni. Tako je, da. Uvijek bili muški i ženski ravnopravni. Muški i ženske uvijek moraju biti ravnopravni, ne damo se mi žene. To moraju, ali tako i liči? Moraju, nema. Mi žene se ne damo. Evo ima jedno mjesec dana i nakon mjesec dana već su, ajmo reći, otprilike druge u državi. Mislim, više nego odlično. Ličke konopašice uživaju poseban tretman i brigu, kazuje nam ovaj konopaš, ali još pomalo iz muške perspektive. Evo vidimo i žene su se uključile. Jel ih trenirate? Treniramo, da. Jel vas slušaju? Da, slušaju nas. Ali one su rekli da vi slušate njih. Da, moramo mi njih slušati. Pa dobro, ko koga sluša ovdje? Mi njih, pa onda oni nas. Više nek mi njih. Sad nas je to već zaintrigiralo, da napravimo anketu među gledateljima u ličkoj ravnopravnosti spolova. Više nego ravnopravne, više. Žene, jel da? Vi gospođo kažete da nije tako? Nisu sigurno. Što muškarci ne dozvoljavaju? Ne priznaju ženama baš puno toga, ne u Like, nisu oni baš tak. Onda smo pokušali odgovor dobiti na neutralnom terenu. Gospođa podrijetlom Ličanka, ali živi u Zagrebu. Treba osjetiti prirodu, ljude, starinu, ne smije se to zaboraviti. A ova ravnopravnost, ono muški, ženski, lika? Definitivno je, nije toliko prije 50 godina, okej? Da, zašto da ne? Jel imate vi glasa u kući ili ne? Ne, nažalost. Kod nas je drugačije. Kako bilo, u Svetom Roku svi su se dobro zabavili, a organizator je bio i više nego zadovoljan. U spomenu na najjačeg čovjeka na svijetu iz našeg krajeva Marijana Matijevića, ja se zahvaljujem našim dečkima koji to od srca rade da u spomen Marijanu Matijeviću na ponosi diku čitave Like, a i Hrvatske. Na selu je sve opuštenije i mirnije, pa čak i kad se strastveno natječe za titulu najjače, dobiva ili gubi. Važno je doći, sve ostalo ostaje u lijepom sjećanju.